Our mass sponsors for today to light the candle are Mr. and Mrs. Al and Connie Bansil and family, Mr. and Mrs. Antonio and Helen Gozun. In today's Mass, we offer the following intentions: the thanksgiving of Raymond Cayetano and family, Mel Malig and family, Nimpa Rosimo and family, Paz Miranda and family, Remedios Donca and family, Tony and Helen Gozun and family, Attorney Adalberto and Net Balingit and family, De La Rosa Gutierrez and family, Tesla Canilao, Mrs. Filipina Maliwat and family, Kyle Luis Benedict Galang for passing the board exam, Fermina Bustos, Mr. and Mrs. Al and Connie Bansil and family, Mr. and Mrs. Antonio and Helen Gozun. Thanksgiving and special intentions of Abelardo and Lourdes Silo, Joey, Josie, and Teresa Silo, Vic and Tita Hinko and children, Ernesto and Imelda Reyes and family. Thanksgiving and petition to Infant Jesus, Abelardo and Lourdes Silo and family. Thanksgiving and good health of Attorney Adalberto Balingit. Complete healing and speedy recovery of Baby Lucas, Elliot Sangson Basilio, Jocelyn Di Fontorum, Jeff and Mary Lou Dickey, and Jenny Di Fontorum. Special intention of Marisa Roque and family. We pray for the eternal repose of the souls of Jaco Seferino and Angela Estrabilio, Rustico Estrabilio, Rufino and Oliva Estimo, Tito and Gregoria Ramon Muli, Gilbert Ramos, Anne-Marie Santos, Norma Kilong, Dominador Ramos, and for all souls in purgatory.
Anting meto nga balayan ng ginumi, tipon-tipon damungan, king lagi ng iba, ampuning anak ampuning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamo nga Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili sa ng barati kay kayuman. At keka ang timurin, Pakamalan kong kakaluguran, ing kay katamong ebanghelyo kaniting kapitu ng aldo, ing kay katamong misa de Gallo, misa aginaldo, paganakana kay katamo, na mibabayit yung Pasko, karing mapasalamat ataw. King katahimikan da rin kay katamong pilubluban, ganakandalangan ngayon at sisyon dig sa tamong kasalanan, at aduan tamo king ginuing kalam ng lunos at kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngening miyag na nagnaning kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, ama pamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapo ko, kang nuwa na Mariyang kapilan mang birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sumayo pa yung tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tinubod mi ng anak mo ba ni kabusing mabilog kaketawan, king upaya ning kamatayan.
Ike sanang magmasusi king panyatang ng Kristo. Anting daw lalo keng makapakirake king kayang dibinong biya. Uling mabibiyay at magari kambemo, at ning banalay Espiritu metong muking panga Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Pamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Inyang ayawat na ni, tiki na ning sinuba kambening metong atorong atlong banwa tuwa. At migdalaya naman metong ay epang arina, at metong abalat amit mong alak. At delane keta king templo ning Ginoo karing silo. Kaya berepin minta ka rin, inganak amusmus. Kinatad de itang toro, at dinawon neng tatana. Kay bat nita, iyana, linapit ne inganak na kang Eli. Nga nang migsalita, mayalang galang na kumopo Gino, utang kulub kaya kayo ginuko. Ako itang babaying at tsuketi banwang metong king arapan nyo, at menalangin king Gino. Oy ni inganak ay nawad ko, king pamanalangin kong ita. Ing Gino pigkalub na kanako, inganawad ko kaya. Ngini ako naman, tatagulaling ke king Gino, king kekaba ning Biena. Babieko neng lubos king Gino. Karinepin likwan inganak para sumuyo ya king Gino. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ing puso ko, paligayan ne, ing Ginoo. Ulitan tayo po. Ing puso ko, paligayane ing Ginoo. Ing puso ko, paligayane ing Ginoo. Pito nga na ning dangal ning Diyos, ining kanuan ko. Mi buklat ya, laban ka rin kasalang ko, ining asbo ko. Pauli ning tula, babyena, ning makaligtas au paya mo. Ing puso ko, paligayan ne, ing Ginoo. Ing pana na ning masikampu, mesintang ne. Dapat ding mga ina, ngeni king sikanan la migani. Ding kakabsi makiupayala para makapanganla. Dapat ding daranop, nalasukat magobra pa. Imbawog, makatapitu mga nakya. Dapat ingindura ding dakal masalantaya. Ing puso ko, paligayan ne, ing Ginoo. Ing Ginoo magkalubyang kamatayan ang pongbiye. Ya ing padulong king Siol. Ya ing pasublimye. Ing Ginoo ya ing makaluka. Ya ing mipabandi. Ya ing makapababa. At ya naman ing makaparingaran. Ing puso ko, paligayan ne, ing Ginoo. Ya ing mipabangon king kalulu, ibat king alikabuk adorolokana. Ya ing mitatas king lipit, ibat king dinat aka talpakana. Bang nalang ilukluk siping ding prinsipi, at ba nalang ilukluk king dangalan. Ing puso ko, paligayan ne, ing Ginoo. Talakad tapo, man parangalan ning maya pabalita.
wari ding sablang bansa at pagmulan ning pamisan metong ang pongkasalpantayanan ning kapulungan. Datang naka at iligtas me ing meto ketawan, alelangan mo ibat king alikabok. Ingino manatili yake kayo, At kekan timorin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keko o Ginoo. Nganang Maria, ing puso ko pupuriane ing Ginoo. Magsayaya ing kaladwa ko uli na ning Diyos sa kakong talapagligtas. Uli ngayon ako kelingwan, akong maluka ng alipan. Manibat ngayon yaw sanda kong mapalad ding sablang tao. Pauli ning mga ragula bage. Ade patana ka na ko ning mayupayang Diyos. Banalya ing lagyuna. Kalulunu sa noring makitakot kaya, karing sablang mitok-itoking lahi. Inadjat ne ing mayupaya ng takde, at simbulat noring mangatas alub ketang kapalalwana ning karelang nasa. Bigsak noring ari, ibat karing karelang trono, at tinghatsu king kababan, ilang tinas na. Pepakabsya noring danupan karing manghaya pabage, at pepalakwa na lang alang darala, ring mabandi. Di parana, ing pengako na karing pipumpunan tamo, at di natangya baneng saupan ng Israel abalena. Pepakita naneng pakalulu i Abraham, kampon ding sablang lahi na. At tinabayan ng Maria y Elizabeth, kilub daring 3 bulan, kay bat nanita, minuli na. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kong ang sabla. Karin po king bansang Amerika, karing Amerikano, at hemo pala karela, ang yang karing aliwang menibatan, karing miyayaliwang nasyon, banwa-banwa po they celebrate Thanksgiving Day. Ewari po. It is being celebrated every 4th Thursday of the month of November. Actually, it is an annual celebration for them. Iti nga manwan kong Thanksgiving Day. Misan king pabanwa, ding tao karin, pasalamat la. Pasalamat la. Itamungan halos kay katamo, familiar tamo kaniti. King selebrasyon da kapag masusyon da, karin king Amerika. In today's gospel, my dear friends, Mary's Magnificat is her song of praise and thanksgiving for God. Nung pansinan niyo po, kaniting dalit ng kapurian at kapasalamatan, ning wanaindong Birhen Maria, masalang mayayakit kaniti, akit tamong malino, ing kabanala na, ning kaya katamong indo. Ing kaya pa na. Pisyag no reting amano, anting kapurian, anting kapasalamatan na, King Diyos, iba, nanong sinabi ng Maria, nga nang midalit, God has done great things for me. Nga na po, pepakita na akong mga ragul at mangayap abage ning Diyos. Nga na, pangalago nga mano, Mary is praising God. Mary is thanking God for what?
for all the great things God has done for her. Kutang, makananawari dapating pasalamat. Sige nga, ito ang pagtuunan natin ng pansin ngayon sa Santa Misa. Paano ba dapat ang magpasalamat? Makanano anting tao, kaya ka na dapat pasalamat ka. Ingno na indong Birhen Maria, ya puing makibat kaniting kutang damo, siya ang magtuturo sa atin ng anumang bagay na nasa sa atin. Remember, my dear friends, that everything comes from God. Everything is a blessing from God because all our gifts comes from above or come from above. Ang lahat ng nasa sa atin, laging tatandaan, sa Diyos yan galing. Amen? Ingay gana nga tsupo king biyeta mo. Pagana ka, uwapig pagalan mo ikang tao, pero ingmig kalub kanyan, alang aliwan no ne ing Diyos anuan. Inya dapat mo ing pasalamat tamo kaya. Among question mo po, among, ang yang deta pong mga tsurang kapalyarian king biyemi, dapat pasalamatan me. Among isasabihan niyo po bang ening, amanuan nyo ening, yang retang mga tsurang experiences may king biya karanasan me, karing kay kaming pami bebe aldoldo, dapat pasalamatan me po. Among ang sabihan ko, misakab ko, may bagsak ko, may kasakit ko, may nasakit ko, magkakasakit ko king biya ko, detingan pasalamatan ko po. Yes, even those things. Lawan niyo po. Neng kay ding isipan tamong disgrasya ka rin pabibiya tamo, maliliari kay katamo. Neng kay detang isipan tamo, king lawe tamo, abalala, abiryala. Neng kay den pa eventually, den pa pala ilan magdalang maragul agrasya keka. Nganapin po ning meto nga kasabihan, all is grace. Iti sinabi nening meto nga santo. Everything is grace nga na. I have a permission from my brother priest named Father Bonga. Kilala niya po siguro yung among Bonga. Ne po? Bonga, short for among Bong Garcia. Israel Garcia. Among Bonga, ingawas may kaya. Ating ko pong permiso kaya, ban kanita, ida keke, ikwento keke kayo, ing meging karanasana. Lalong-lalo na kim pamag-abroad na pamaglako na. Iyamong Bonga po, mintala po ka rin king bansang Japan, nung ako magkamali 5 or 6 days lang, migbakasyon ka rin, mig-travel ka rin. Kaya bene po iya pong Francis Malyari, iya pong Fran. Ne po, Mindala, Japan, nanunay kasi ing kasabihan king Japan, sagot sa kahirapan. Ngara, ewari po. So at sula Japan, ngayon ining meto nga kapatada pari, among Fran, ikit ne po ing passport ng among Bonga. Atin niyang gilit, sira. Bali po nung lukarin niya, itang may sira na. Kanyang mismong front page na nung lukarin laretang details tamo. Nung lukarin niya tang pictures tamo. At sula Japan, nga nandi nga mong Fran kaya, among, makanyan yung passport mo. Ot gisiya, nanyan niyo, tatin niyang sira. Ay, nga naning meto nga pari, pong Bonga. King Pilipinas, masaliseya pa yan, nga na. Inyang mag-check-in tamo ka rin, lana yung mga sira, ninanuyapin. Nga na, aru, nga na nga mong Bonga. Aru, king kakasaksak ko, king bag ko kanyan. Nga na, baka king kakasaksak ko ng iyapong Bonga po, tinyang pagkasaburere. Burara. Ne po, to, king kakakabit na king bag na, sa laksak na yung makanyan, po, tating gamit king kilub ng bag, po, tamituran niya mismo. Hoy ta, megisiya, megilitya, si Raya. Baliyo po ing panabili na kaya nga pong Fran, nga na, among, kaulita king Pilipinas, agad-agad meng sikasuan yan, lingunan yan, paayos mo na. Munta ka DFA, kaulita mo, mamakota pa naman king November, nga na po kaya. Uwa, nga ni nga pong Bonga. Oy tarugo, ining kapatada paring ating sira kitang passport na, NSC kaso. Minuli la Pilipinas, may kalusot ya, may kauli ya. Pig alang bahala na.
datang puing bulan ng November. Muntala po king Amerika, 16 days lamo, ban kanita mag-attend lang Thanksgiving ka rin. At Chuno po king airport, ilang adwa, ibongga ang po'y fran-fran. At Chuno keting check-in counter, ekbal nung nanong house ka retang bago pra ka rin. Na po, ban kanita, i-check-in na no, po rin yung luggages, dan po yung passport na makain na, maayos na. Mumunaya po king pila, linya, yamong fran-fran, yamong bongga, kanyang gulot na. So yamong fran, okay na. May kapag check-in na. Miglele na, kasi panaya na ining metong kapatid na pare. Inya pong yapong bongga, oy nina, ing madagol ang problema. Oy nina yung nabiriya. Inya pong dinwang na kano yung passport na, itang magobra ka rin, linawin yung passport na nga mong bongga. Apansina na itang kisi. Siyempre, may isip yan ng magobra. Aw, sana po ng supervisor, ng officer na. At inyang explain kaya, magtaka ne kano ining pari, yamong fran-fran po, misasalubong ne kano kile. Na po, pepayaws de, sir, pwede pong tumabi muna kayo, oy tana. Sir, pasensya na po kayo ha, nga nakanunitang officer, tang supervisor. Sir, hindi po namin kayo pwedeng i-allow na makakaalis. Kasi po, nagka-abirya po kayo, may problema po yung passport nyo, sira po, hindi po ba ninyo napansin? Anong sira? Ano ning pad? Galing kami ng Japan! Nakauwi ako! Nga na ka na. Ini nga pong fran-fran ka no. Piling-piling na ka no, tsaka makapiyak na ka no. Pasensya na po talaga. Kimpa mga pampangan na po nitang officer, ko po talaga pwedeng mako. Kailangan ko pong masabat kayo ni Paking Pilipinas po. Tapo ka reso king Amerika, mas may ka problema kayo. Kali, nga namak pati, among bongga pa mo. Putang mimbaya, Diyos ko nga pong gino. Ding hanggang tanaman, magdukula kayo. Putang mimbaya. O, to cut the long story short, miglele yamong bongga, magmalun niya, malungkot ya. Bali po yung sinabi ng among fran-fran kaya. At chuta baking Japan, sasabyanan da na ka, kauli ta Pilipinas, lingunan me yan, munta ka DFA, papalit me yan, may papatela po kanong kanya kayo ng airport, lalawendo rin tao, ika talagang yang kapilan, mulala ka! Oy ni, gat panapon, itangal do nga ita, datang yayamong bongga, king opisina, yamong bongga po kasi eyo ako kutang, iya po kasing HR head making arsobispado, king chancery. So iyang in charge ka ng employees. Gat panapon, tiyempo at tsoko king opisina, datang yayan. Oh, among, rin yun ko mama ko, nanong oras yung flight yung hakpa mo na akong kasaya. Malungkot ya, magmalon niya, tinyan dinwang ka na ako. Binyan na yung passport na. Nang milyari, nga ako. Ut makanya na yung passport mo. Oy, tapin among Seba tanda ko, dako rugo pepalakwat. Sayang yan, pa mo yung flight ko. Rugo ako, pasyok kung minuli kayo ni Kim Pampanga, yung mong front-fan, o susula po na yung aeroplano na. Nana, baliw po yung sinabi ko kaya, kang among bongga, nga ko, among balo mo, yung milyari kayo kang yan, na kamila ko, may sabat ka, dapat mo pang ipagpasalamat. Nga ko po kaya, bakit? Kutnan mo ko, nga ko kaya, bakit? Nga na, dapat mong ipagpasalamat yang among, kaya ni Paking Pilipinas, king airport, may sabat na ka, mali mo nung may kalusot ka, king airport, king naiya, miras ka Amerika, pota naman karas ka rin, masabat ka naman, madeport ka. Nako, pota mas maraguling problema, may kaabirya po, or worse comes to worse, eta, balo ha, nga ako, pota ma-blacklist ka pa, imbes na rin visa mo, didina na ka ng Amerika, pota, bawiyan yan, nakamakapagbalik ka rin, nako kaya, wapin na among, tutupin. Siguro pin, blessing pa. Nga na. Bali po ya pong bongga, may lakoya ba? May kalakoya ba? In-advise na po pala nga pong fran-fran, nung pwedeng pa-expedite me yan, ayusan me. Ulit-ulit na yung sasabihan ko keka. Tagalan mo ko, tagal ka, King America. Nga na. Tiyempo po tinyang parokyano, mago bride DFA. Pepalingune. Ita pong pekamaranong na ma-process yung passport na ban kanita, ma-release siya, makuha na yung passport naging DFA, is 6 days. 5 or 6 days yata.
in processing. Nepo, yan ang ipeka saguli ita. So, petula na nening pare. Inggewa na, may mayad niya mo pong additional charge. Ketang airfare na. Ban kanta makalakoya? May kalakoya, yes. Pero may bungal niya, ing bakasyon na ka rin. In 16 days, meging 10 days niya mo. King kamulalana. Paalala lang po, alam po ninyo kung minsan nga naman, yung sa tingin natin malas sa atin, yung sa tingin natin na nangyayari sa buhay natin ay disgrasya sa atin, yun pala ay mga nagkukubli lang na grasya, na biyaya. Nganapin po ning meto nga kasabihan, ewari po, God can write straight even with crooked lines. God writes straight even with crooked lines. So dapat ing pasalamat ka. Pasalamat tamo. Atintang piyalimbawanan. Ing nuwan na indong Virhen, Maria para kay katamongan. Ngening halos kalakbangan niya mo puwing Pasko, ag katana katamo, niting kapag masusyan tamo na sana maging mapasalamat tamo. Sana yung maging dapat at panugali tamo, yapining mapasalamat tamo itang tao. Pasalamatan mo yung Diyos. Karing sablang kala makay kang tatanggapan, malatiman yan o maragulman yan. Pasalamatan tayo nga pong Ginoo, karing sablang kalam, grasya, ake katamo kayang papanabang. This Christmas, my dear friends, say thank you to people who love and care for you. Pasalamatan mo laret ang taong magsilbing grasya keka, blessings keka, your families, your relatives, your friends. Anting pamupus po king umilya ko, panwalan ko po, maniwala ko, emo asali ing lugod ning pamilya. Kapilan man emo asali ing lugod ning pamilya at emo atawaran ing malasakit at pakamal ning kakaluguran at dingkalam emo bilang-bilang. Paalala lang po, ating Pasko, karing mapasalamat na tao. Mibabay tiyang Pasko, karing grateful a tao. Amen? Amen. Salamat po, talakad ko angan. Tutuki kingalimbawa ning nuan na Birhen Maria, pupuriya ng ponpa, salamatan tayong Joseph pa, uling ibat king labis-labis ng ganaka, binyene kay katamoy anak ng bugtong, antimong talapangabos, ampon talapagligtas tamo. Karing balang kayo doanan, nga tamongan pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin me. Ulitan niya po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning Papa Ileo, ding obispo ning banal a kapulungan, kawangis ng Maria, makiramdam la king amano ning Diyos, at gawanda ing sablang agyura, ban mikalatya, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding ima, tangalande ing nuan a Birhen Maria, antimong tune pagsakdalan, ampon panibatan ning kapanayan, karing penandit ning kapagsubukan, ampong kasakitan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban kapamila taning pamiparangal tamo kang nuan a Birhen Maria, karing biye ampon pibale-bale tamo, lalo tamong milapit kang Jesus ay anak na. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banking kapamilatan ding panalangin ning nuan a Birhen Maria, ding pakakalulu, mayayalipan, ampon mayalipusta, mitimawala, iba't king makalunos dang kabilyan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding mayango na biye, matanggap na la king pamisamak ding banal, at makapakyabe na la king nuan a Birhen Maria, king alanganggang kapuryaning Diyos,
Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngini po, adwan taming sarili tang kapagnasan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Mayupayang tutu at alanganggang Diyos, alakang buring mabating, nune bagkus pag nasan mong miligtas ding sablang daw. Baligdan mo sa naring panalangin ng kekang balayan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Talakad ko po. Manalangin kayo kapatid, banay kayo katamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapane sana ning Ginoo itindahon karinggamat mo. Hingi kapuri ang panikaligaya ning lagyuna, hingi kasaplala tamo at ning mabilog lang banal a kapulungan. O iba memiglalang manalig king kekang lugod, daralan may lake ka, reting ayin, bansamba, king altar mo. Kapamalatan ng misteryo niting Eucharistia, linisan mo kesa na king grasya mo at gawang karapat dapat magsilbi ka, king pamibyebye makayakma, king kaburian mo. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
Ingginu mantabe yake kayo. At kekan timurin, Itas yu laring pusuyo. makatas na laking Gino, Pasalamatan tayo Ingginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan na kang barati at numan karino iba Diyos king alangang at lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. Pisyag na ring sablang propeta ing kayang panyatang. Dahil ng indong birhen king kayang sepupunan, kambeni nga lang kasimparang lugod. Si Janang Juan at alapaminyag ing kayang panyatang at pakilala na ikaring tao inyang dinatang na. Uli ni nga mo na nung lugod na kay katamo, kitma na katamong tulang ening pag sa tayang pasibayong, pagmasusya ning misteryo ning kayang pangabayit. Kanita potang datang nedas na nakatamong masigasig makabanda, at manalangin kabang ding puso mo maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya, layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamye kapurian keka at ngamingang pupuri. Tunay ka pinbanaloy ba, kay banibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan, adaya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuha ng tinape, at pasalamat yakeka. Pira sune at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Badning Apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang may pasalamat kay ka, at binyan yung kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minom ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka ring sablang daw. Ban keta may patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan.
Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyobli ng mebye ng anak mo. Darawon miya keka iting tinape ng biye ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ibaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Leo, ingke kaming Papa, i Florentino, ingke kaming Obispo, i Pasiano, ingke kaming Obispo Emerito, i Ricardo Jesus, ingke kaming Kura Paroko at ding sablang pare. Ganakan mula naman ding kabadad ming baybaynawan at manenayang subling miya, at ding sablang meyango na biya. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria, ing Berhen induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parang alam manggaman kingalan ng Anti mo pong anak ng inampuning kay katamong malugod at maganakang Gino, maus tamong inikaya karingamanong tiro na kay katamo. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasaupaning kay kang pakalulo,
Parati kayong may kabos king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambe ning maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kay kayarian at ing kayo payan amponing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karingke kang apostol, ing kabayapan lalakwan ko kay kayo, ing kabayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magare, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kabayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Ipakit ta po ngeneng, may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kong ang sabla. Niyo, ingkay katamong malamalubag inu Yesu Kristo, niyo yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws king dulang ng kordero. Gino, ek matampang tanggap ke ka, dapat yagkas miya nga mano mo, at kumayap na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy baming malugod, pasiknangan mo kaya sana kapamalataning sakramentong tinggap me. Saupan mo kayang luwal, bansa lubong king kay kaming talapagligtas, at mga intulid king biye alananga, kapamalatan daring biye ming patutu king kay kaming kasalpandayanan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Luklok tapo para karing kapabaluan. Our 8th simbang gabi for tonight, Monday, is at 8 in the evening, and for the early morning, tomorrow, Tuesday, at 4:30 in the morning. Our offerers are the Lectio Divina and the residents of Solana 1 and 2, the Dolores Home Site Extension, and the La Casa Nueva. We shall offer rice during these masses. The parish is pleased to invite everyone to a Christmas concert with the title, A Thrill of Hope. This special event will be held tomorrow, Tuesday at 6 in the evening. The concert will feature all our parish choirs who will lead us in a meaningful presentation of beautiful and traditional Christmas carols, reflecting the joy, peace, and hope of the Christmas season. All parishioners, families, and guests are warmly invited to attend and share in this uplifting celebration of faith and music as we prepare our hearts for the birth of our Lord. It is a free concert. We celebrate 2 masses on Christmas Eve, December 24, at 7 in the evening, which is in Kapampangan, and at 9 in the evening, which is in English. On Christmas Day, December 25, our masses are at 7:30 a.m. in Kapampangan, 9 a.m., 10:30 a.m., and 6:30 p.m. in English. Our New Year's Eve Mass on December 31 is at 8 in the evening, which is in Kapampangan. On New Year's Day, January 1st, 2026, our masses are at 9 a.m., 10:30 a.m., 5 p.m., and at 6:30 p.m., all in English. Other details of our simbang gabi will be announced accordingly. Thank you. Talakad tapo para king masusing bendisyon. Inginu mandabeya ke kayo, At kay mo rin. idukuyo reng buntokyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Paniwalan nyo king misa ning anak ning Diyos, di natangya kay katamo, panayan yung datang yang pasibayo. Manano na sanang ingkayang panyatang, iyatad na kay kayo ing sala ning kabanalan, at itimawa na kayungan ning kayang kanwanan. Amen. Ing Diyos, gawa na ko sanang matibe, king kay kayong kasalpandayanan, matula king kapanayan, at alangkupas king lugod, sukad ning biyeyo. Amen. Masaya tamo ulingin kay katamong talapan at busti na tangyang mi biye busal tamo anting meto nga tao. Potang datang yasanang pasibayo, king ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto. King lagyo ning iba, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Ing Santa Misa, mayari na, umen ako ngan ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos. Maya payabak po kay kayungan.